لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى قبرت الربي لبوتي في تسني في صدى ربي آلمات دامة فتقوى الله صدى ربي آلما صدى أمانتنا ربين خالقني وردراتي في وربوداتي فدامه waan dachii fi samiin isiidhaan dhaabbatte rabbii oltee sodaachuun sodaan rabbii osoo jiraatee heewasninii fi rakkoon hundinuu hin jiraatu lidaa kanaaf nabiin rabbi sallallahu alaihi wasallam yeroo khutbaa isaanii irra eejjan dhaabbatan hundaa'uu sodaa rabbiitiin jalqabu fa'unwaanu khutbatina alyawm mata dureen khutbaa keenyaa hamma dandeemetti gabaabinaan alaamaatu ahlil bid'ah alaamaa yookaan milikkata warra bid'aa waan ju'uu gabaabsineeti famin alaamaati ahlil bid'aa milikkata warra bid'aa irraa namni ejjannoo aakhiru zamaan jirraa sunnaa nabi muhammad irratti hin gadhaabbadha yoo je'e sunnaa fi bid'aa addaan beekuu qaba ahlii sunnaatii fi ahlii bid'aa addaan beekuu qaba kanaaf yeroo hedduu warra sunnaa dubbanna wama'a dhaalik akkasumatti alaamaa warra bid'aatis hubachuun nurra jiraata maaliif akka keessan galleef min alaamaati ahlil bid'aa alaamaa warra bid'aa irraa at-ta'assubul a'maa paartii mataa ufiitii fi yookaan garee ufiitii fi fadhii mataa ufiitiif tumsuu daliila mataa ufii qofaaf tumsuu kakara biroo asiifichi hin janne akka namtichi ballaan yookaan namtichi jaamaan namni isa harka qabee deemu yookaan dura deemu sun yoo hallayyatti isa darbee sunuma darbamutti akka nama ijaan qabnee ta'e akkasuma qabamee a'maa ta'assuba waan ufii fadhu qofa jala akkasit deemuudha qaala kana ta'assubul a'maa jedhaniin qaala sheikhul islaam ibnu taymiyyah rahimahullah sheikhul islaam ibnu taymiyyah rabbii isaaf haa tolu akkije kamaa fi majmuu'il fataawaa isaa keessa akka jirutti wa amma ta'assub namni paartii ta'ee tumsuun guruppii takkaaf li'amrin minal umuuri amrii wahuma fadhe takkaafuu namni itti dhagayamtee tumsuun bilaa hudan min Allah qaceelloo rabbiirraa taheen alatti waan takkaaf ta'assuba tahee tumsuun fahuwa min amalil jaahiliyya dalagaa warra islaamummaan duraa dalagaa warra jaahiliyyaatii jedhan waman adallu mimman ittabaa hawaa eenyu jalla jee rabbi subhaanahu wa ta'ala namni ammaan tana namni jallaani jira nama fadhii lubbuusaa hordoferra bighayri hudan min Allah qaceelloo rabbiirraa taate dhiisee osoo qaceelloo rabbiirraa taate hadiisaa sunnaan jiru nama fadhii lubbuu isaatiif tumse fadhii lubbuu isaatiin hogganamerra namni ammaan tana jallaani jira jee rabbi subhaanahu wa ta'ala idan namni ammaan tana akkanuma ka'ee hudaa qaceelloo rabbiitiin alatti waan takkaaf tumsuun amala yookaan dalagaa warra jaahiliyyaa irraa tokko jee dalagaa warra jaahiliyyaatirraa ibnu teemiyaan itti fufe ibnu teemiyaan hin dhaabne waqaala kamaa fi majmuu'il fataawaa keessatti akka jirutti maal jee ammas faman ta'assaba li ahli baldati namni ka'ee haqni haqaa fi baaxil jiru addaan baafatee haqa qabatee haqaan osoon tumsin
namuma biyya keenyaati jechuudhaaf ta'assuba tahee nama tokkoof tumse aw madhahabihi yookaan madhahaba isaatiif aw xariiqatihi karuma ufii barbaadu ufii deemuu barbaaduuf karuma san dhiibatee katumsu aw qaraabatihi aanaa kiyya jee akkanuma dhiibbaa godhe aanaa isaatii wajji katumsu aw liasdiqaa'ihi yookaan namtichi kun shariika kiyya jee ragaa cubbuutis ni bahaaf kijiba inni jees dhugaa godhe kanuma sanuma jala deemu duuna gayrihim namoota biroo dhiisee akkanumatti firummaa fi shariikummaa fi aanummaa fi mazhaba isaa qofaaf katumsu yoo ta'e kaanat fiihi shu'batun min aljaahiliyya nama kana wanni isa keessa jiru muraa jaahiliyyaarra muraan takka isa keessa jirtii je hattaa yakuuna almu'minuun namni muuminaa kana tahuun qabu maal tahuu qaba kamaa amarahumullahu ta'aalaa mu'tasimiina bihablih akka rabbiin olaanaa ta'e isaan ajajetti haada gooytaa qabachuu wakit qaceelloosa wakitaabihi wa sunnati rasuulih kitaaba gooytaatii fi sunnaa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qabachuu mu'tasimiin yani fa inna kitaabahum namni muslimaa kitaabni isaanii tokko wa nabiyyuhum waahid nabiyyiin isaaniitis tokko wa rabbuhum waahid ربين سانيتيس توكو جي شيخ الإسلام لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون دنيا آخرة اللي حكمي إساك كسكبا إساك كسفار فما غر إسا دي فمفتين ناجي قال تعالى جي شيخ نتفيد يا أيها الذين آمنوا يا ورتك ما ربي تتي أمنتن يا ور ربي رقوم ستن كيسا دوبان اتقوا الله حق تقاته haqa dhugaa rabbii keessan haqa dhugaa sodaadha hin diddibina hin fakkeessina illaa yaani walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun akkan duune adara haala yaani haqa islaamummaatti hadiisaa fi quraanatti ejjannoo rabbiin itti yaani isinii fide haala kanatti harka maratoo taataniin malee akkan duune wa'tasimuu bihablillaahi jamii'an walaa tafarraquu دين قويتا قبدا أدان ببهنا يعني قرآن قويتا لالي واعتصموا قبدا بحبل الله جميعا هذا قويتا إسنون دينو قبدا يجي بكي نمني اتتوكو تهيرو في قبچو قبو حبلي قويتا قچلو قويتا خنرد في أسي ولد توكوتا همالي osoo qaceelloon gooytaa jiru akkuma fadhe dammaramnaa nayyamne gooytaan walaa tafarraqu addaanin faffacayinaa haada gooytaa kanarra koottaa hundinuu tokko tahaa namuu bid'aa jirtuun shirkii jirtuun waan adda addaa hunda walitti qabannee kanuma tokko taanee aanaan hin dandeemu bihablillaahi tokko tahaa wadhkuruu ni'matallaahi alaykum طول ربي سنرتي أولي أددا يا أمة مسلمة إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم يرو دين ترتن إسلام ماران درت أدام بالتنويتني ففجأتني خبجاتك كان قدان بي قدان تكا رحمة قرور بي أبان أمنانا مجاچب سچو توري سنكي سايرو اسم بابن قلبي تيسن تكوغوني أبدا ثم أبدا دمري وان فدي توكو نمنغود امانتا اسلاما جل يوج ابن ملي الراس جچون فاصبحتم بنعمته اخوانا تلغويتاني سني خنن خوبولاتا تنجرب يادد وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها طرف بولج ابدار خطرتن خربين اسلام ما دان الرئيس باته يادد يا امه جا رب سبحانه وتعالى ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ورتك أمنتك إسن الراتو خطلت أجج خامت الرادور يا أبليسو أكا أمة أسين درا ولمت ديسو تنديسا يا ورهم تورا والدور ورغارت ولا جج ورملكا ويجا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خنا هند أوفي ولا تكونوا كالذين تفرقوا جيغويتان يا أمتا هنتهنا أكا إسانوان أدام ففجأة واختلفوا أدام ببه بارتي بافته واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أكا ورّا والنبي إيغا رغان حقا في باطل أدام باسو إسانت نفيجيدو